Mogwanto o neng o kobile twantsho kgatlhanong le bosemorafe o fetogile go nna seoposengwe le batswasetlhabelo botlhe ba dikhuduego. Makgolokgolo a ditokolo tsa EFF a tlhotsa bontshitse tšhakgalo ya bona tebang le dipolao. Batho ba le 36 ba bolailwe kwa Phoenix, mme go ya ka sepodisi ba le 30 ba bolailwe ka go thuntshiwa. Lekoko le dumela gore dipolao tseo di amana le bosemorafe. For the last 300 years, black people in this country, Africans, we are the only ones who are advocating and been fighting for peace. We've been calling for unity in this country of different races. We've been calling for equality in this country. These other races, they only respond to us with exclusion and violence. Sesole le sepodisi ga di kgapelwe thoko mo tlhaselong e. We're not going to allow our security forces to come and terrorize our people. Chapter 11 of the Constitution is clear. Protect and serve the citizens of the country. But our police force, we saw them in the last 2 weeks. They are no longer protecting the citizens of this country. They become security guards of Macro and Spa and Pick and Pay. We're not going to allow that. Sepodisi le Sesole ba tsweletse go baya maemo leitlho. Ditokololo dingwe tsa komiti e kitlano ya loago le tsona di ne di ikamantse le mogwanto. I am the national leader of the African Democratic Change. It doesn't mean that by joining this march, walking with the EFF, that I subscribe to what the EFF does or what they say. I differ with them on a number of issues. But on the issue of bringing peace between the different communities, I stand with them. EFF e ganeditse dipalopalo tse di rebotsweng ke sepodisi sa batho ba ba bolailweng mo kgaolong.